Dragi prijatelji, evo sedim u svojoj bašti, mogu da kažem da uživam i jedva čekam da se Felix vrati sa ekspedicije, jer sam ga poslao da ode u Sarajevo. Danas je 6.6. dolazi Papa u Sarajevo i naravno da, pošto su Vatikan i sveštenici Zavoda Svetog Jeronima i Pop Draganović bili stručnjaci za pacovske kanale, tako je i moj Felix stručnjak za pacovske kanale. I šta ću ja drugo, tražio je da ide na put u Sarajevo, da se sretne sa drugovima iz pacovskih kanala, ja sam mu dozvolio. Dakle, opet jedna slučajnost, kao i Papa Vojtila, koji je putovao jednom prilikom u Damask, jako interesantno, takođe 6.6. Tada su mu u džamiji pokazali relikvije iz hrišćanskog perioda, ogrtač Jovana Krstitelja i ne znam šta sve još. I ja sam mislio da je to slučajnost, pogotovo što je u džamiju ušao u 18 časova. Vi kao što znate, bavite se gematrijom, 6 plus 6 plus 6 je 18, 6.6. Ne znam šta bi to moglo da bude, zašto su zapeli za te šestice, pogotovo što ne znaju pravo značenje tog broja, a nije čudno da se mi ne čudimo, vi i ja, jer mi znamo taj ritualni deo i tako i danas slučajno i ovaj Papa jezuita slučajno dolazi u Sarajevo 6.6. Dolazi u ekumensku posetu gde će ga dočekati delegacije pristalice buduće svetske sinkretističke religije, na čijem čelu bi, tako mašta ovaj Papa i verovatno još neki posle njega, će na čelu novog pokreta religioznog svetskog biti upravo on. Tako će ga danas u Sarajevu dočekati predstavnici 4 religije, i islamske, i jevrejske, naravno katoličke i naravno pravoslavne. I to je sad jako interesantno, pošto se i Sarajevo i Bosna u crkvenoj organizaciji pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve, nalaze na njenoj teritoriji. To velika delegacija ekumenska Srpske pravoslavne crkve ide da se sretne sa Papom, da čuje šta Papa ima da im kaže, da li će da mu poveruju da je reč o bratskoj ljubavi hrišćanskoj, ostaje da se vidi. Mnogi episkopi Srpske pravoslavne crkve, nažalost, veruju u tu priču već godinama i raduju se susretu sa rimskim papom, smatrajući ga prvim među jednakima. A da li je on prvi među jednakima, bi mogli da pričamo kad budem pričao istoriju hrišćanstva. Neće im se dopasti priča, možda ni nekim od vas neće biti prijatno to što budem pričao, ali to ostavljamo za neki ciklus koji će se poklopiti sa ciklusom realizacije TV serije koju radim samo za vas i koja se zove Tajanstvena Srbija. Biće to ezoterijski vodič kroz Srbiju. Ove godine je predviđeno 13 epizoda, od Atlantide, od Dagona do nekog perioda Aleksandra Makedonskog, a onda sledeće godine 13 epizoda o hrišćanskom periodu, odnosno rimskom i hrišćanskom periodu na tlu Balkana. Tako da tada ćete moći da slušate više o
hrišćanstvu među Srbima, a danas mogu samo sa tugom i gorčinom da pratim ulogu Srpske pravoslavne crkve u ekumenskom pokretu, sem jednog ili dvojice episkopa Srpske pravoslavne crkve, većina je naklonjena papi, ekumenskom pokretu pod vođstvom pape, i ja ih lično neću sprečavati da idu u svoju propast. Baš na današnji dan ću vam reći i nešto što sam dugo, možda i 2 meseca odlagao da vam kažem, iako ste me podsećali, koji je to velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve koji je uhvaćen u krađi crkvenih fondova u jednoj stranoj zemlji. Sad ću da vam kažem, baš na današnji dan, ne znam zašto mi je to došlo. Reč je o Antoniju, predstojniku Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, koji se sa dvojicom gruzijskih lopova dogovorio da pokradu kasu u Moskvi Srpske pravoslavne crkve i da se istale, kako se to lepo kaže u srpskom narodu. Ruska policija je uhvatila ove gruzijske lopine i oni su priznali kako su uopšte došli u priliku da ukradu ogromne dobrovoljne priloge koje daju ne samo Srbi koji žive i rade u Rusiji, nego pre svega ruski bogati biznismeni koji pomažu i Rusku pravoslavnu crkvu i svojim novčanim prilozima pomažu i Srpsku pravoslavnu crkvu, misleći naivno da će te pare ići za obnovu spaljenih srpskih crkava i manastira i na Kosovu i u Hrvatskoj, gde, kao što znate, samo u eparhiji Slavonskoj spaljeno 50 crkava i manastira, pa se nešto nismo mnogo štrecali, nego se trudimo da sa Hrvatskom popravimo odnose. I bit će interesantno da li će današnja delegacija spomenuti papi koliko je pravoslavnih crkava spaljeno u katoličkoj Hrvatskoj. Što se tiče ovog nesrećnika Antonija, ja ću biti toliko bezobrazan, pa ću da od svojih drugova u Rusiji zatražim imena tih gruzijskih lopova, da ne bi ispalo sam ja možda izmislio ovu priču, jer kao što vidite, Srpska pravoslavna crkva u zadnja 3-4 meseca, od kad sam im uputio 2-3 puta poruke da bi bilo lepo i da Rusi to očekuju, da se Antonije zameni i da se skandal ne pojavi u javnosti. Evo, posle mnogo čekanja, ja o tome govorim javno zato što vidim da ne postoji dobra volja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se pitanje lopova reši. A s druge strane, pada mi na pamet da možda on ima moćnog zaštitnika u sinodu s kojim deli pare, pa su zajednički u udruženom zločinačkom lopovskom poduhvatu na štetu Srpske pravoslavne crkve, na štetu vere hrišćanske i pravoslavne, na štetu srpskog naroda. Ako se i sada ne oglase povodom ove priče, ja ću nastaviti ovu priču da istražujem do usitna crevca. Pa ćete možda na ovom sajtu videti i fotografije tih lopova, da vidite da oni postoje, da ja ne izmišljam kad nešto pričam. Dobit ćete i njihova imena i pričat ćemo o raznim stvarima kojima neko opterećuje, truje i zagađuje Srbiju, srpski duhovni prostor. A tu će onda doći i pričat ću vam o tome, jer me stalno podsjećate da sam obećao da ću da vam pričam o oborenim avionima u toku rata 1999. godine. Pričat ću vam, ali ne kad vi hoćete, nego kad se sklopi trenutak da vam se to kaže, kao što se danas sklopilo za ekumeniste Srpske pravoslavne crkve i Lopurdu iz Moskve. Tako ćete onda moći da dobijete zaokruženu sliku
šta se nažalost dešava i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pričat ćemo ponovo o ekumenizmu, pričat ćemo ponovo o tome šta zapravo želi Papa. Papa traži podršku ne samo hrišćanskog sveta, nego i islamskog sveta, da se preseli u Jerusalim. I o toj saglasnosti ćemo pričati sledeći put pod uslovom da ne budete nestrpljivi.